بصوا يا حبايبي بقى، انا هعمل معاكم حاجه حلوه اسمها شاهد الملك. شاهد الملك ده ايه يا حبايبي؟ دلوقتي ابني طلب مني حاجه حلوه، فقلت ايه اعمل له حاجه حلوه. عشان هو تعبان، قلت ايه اخفف عنه شويه واعمل له حاجه مسكره. انا هعمل ايه شاهد الملك. انا معايا نص كيلو لبن اهو، هحط عليه كوبايه سكر. حبايبي ادي نص كيلو لبن، وادي كوبايه جوز الهند اهي. بس انا ايه هي محتاجه فانيليا، بس انا ما عنديش فانيليا دلوقتي. وهحط ايه يا حبايبي، هحط كوبايه من السكر اهو، وهحط ان انا ايه اقلب ده الاول كده اهو، اقلبه على البارد. طعمها حلو قوي، هتعجبكم ان شاء الله. انا كده ايه اهو، اتفقنا ونار هاديه خالص اهو، بس يسخن معايا. هنزل بايه، انا حطيت هنا معلقه زبده وبقلب اهو. معلقه الزبده دي بتخلي طعمها حلو كده، خلي بالكم عشان انا مش عايزاها ايه تلزق منكم، عشان لو لزقت هتبوظ الوصفه. هنزل بيه هنا اهو وهقلب اهو، مش هقف عن التقليب خالص، مش هقف عن التقليب، هقلب اهو واروح الحله كده عشان كله ما يلزقش، وهقلب بتاعي خالص بتاع الحاجه الحلوه بتاعتي. شايفين اهو خلاص بيتجانس معايا اهو، اهو بيتخن معايا. هفضل دقيق السمنيله خالص اللي هو دقيق البس، هفضل اقلب كده اهو. انا لازم انشف السوائل بتاعته كلها من الوصفه، عشان خاطر لما اجي اكله يبقى اللي اهو. شايف شويه عايزاه ينشف خالص عشان اعرف اشكله ما يبقاش فيه سوائل. انا هغطيها بكيس ثلاجه 10 اهو، عشان اعرف اشكلها، وبعد كده ايه نرجع نشكلها مع بعض. حلوه قدامكم اهي. هعمل ايه دلوقتي، هبل ايدي ميه كده، واخد القطعه كده عليها ايه سودانيه كده. لو عندكم مربى، لو عندكم مربى ماشي، انا ما عنديش مربى فمش هقف كده اهو يا حبايبي. حلوه جدا اهي، فوها هيحبوها جدا لانها طريه وناعمه وجميله بمعنى اصح. فيا رب تعجبكم، فما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي متابعه للقناه، تفعلوا الجرس. واشوفكم ان شاء الله في حاجه مسكره يا حبايبي. شكلها اهي، شكلها هي بعد ما خلصت حلوه قوي، حاجه حلوه كده وطعمها جميل ودايبه في البق خالص. وحتى انا عملت جزء من اللي هو كور كده برضو اهي، حلوه قوي كلها جميله وطعمها حلو. جربوها يا رب تعجبكم.